Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Menta ka Sngi ka arfoi terik na itong arjo pun rio, usab divisional officer jong ka Pynursla civil subdivision. Haringkat ka jingidan lang ki wepat ki officer na kita nat baper nang ta ka jingidan lang ka NHIDCL. Kirang ba asnong bat ki sardar jong ka thain Pynursla. Bat komju ru ka company ka bapentrai ka Surok Laitlyngkot Pynursla road. Kilasyong jingelang ban perkhan na menta ka ni ka Surok. Kabawan ra jing e bahai ki pat ba ka thain riwar. Kilalit ru ban jurip yang jing pentrai ka ni ka Surok. Kabasuki hado kata-kata. USDO ba Gautam Warjari uloong. Balashim ya karai pan aipor Sngi ya company pakan penkre ya Kaiphod. Bakala ne ya manchna da ka weipat kalenti. Kanang biki kali kinya sipor. Pat hadin Melayu ya Kaiphod kin sapet ke company kala ne ya bat lada kamla haban ujor kat kombi kendon an. Uloong balashim ru ikarai pan pino boro Sngi ya Surok. Kaban Laitlyngkot Umthli yo moyong ter ban mi Surok ba Pynursla. Nama baru sikata la petang na do kapor sipau baji menstep hado kapor saw baji janmiat. What about this now? And this side also affects. What? 5 to 6 meters. Then you can public group निकल गए 23 को 23 को क्लियर करेगा फाउंडेशन पे देख रहा है कि नहीं सर ये अपार्टमेंट रहेगा दोनों साइड में अपार्टमेंट करनी पड़ेगा एंकर नहीं एंकरिंग करके ही करेगा फर्स्ट तो सिंगल लेन एक्सेस के लिए आप पूरा लिंक है होल्डिंग करेगी लेकिन उसको तो टाइम कितना टाइम लगेगा? महीना हो गया नहीं पहले तो सर वो एसेस तो करना पड़ेगा था क्योंकि यहाँ पे वो वही करा था बेचारा जो टेक्निकल पहले तो सर फीलिंग को कोशिश किया गया था वो टिका नहीं पूरा कुछ हुआ नहीं था वहाँ बिल्डिंग का
Si yang idon hakane ka jaka ka change san yang kane ka National Highway 40 bakila i hagi report lagi media insya ladon ka jing dekut kan san yang kane ka Surok kane ka jaka te immediately nakaliang sarkar nakaliang administration nila aino dakat diversion route kepada nang te na Laitlyngkot yaw mauyong bumtli nong tumay kalik mi ha kajaka jong bakrik ka join yang wat National Highway kan katu kalong tanggum ka temporary relief naman taki pajba bat kataro kalong tangi ki LMB ki jingut jingnam ni pajba ing layo na force ka for ba hakabede bat ka kit ka pa tam ki essential commodities ru ni sya nagatay hadin ka jing ya consult lang bat upiludi tang ki kali ki medium commercial vehicle kiba kumga oil tanker ka ba khadar hajar mai nisha taru on highly regulated places nisha ipat ba kila lengai ka jing bam stang jong ne company te ka long ingi bangin khat taski ne company NHITCL contractor jong ki nidon lang taski na kaliang piludi nidon lang na kaliang police department nidon na ka block office jong kalai like pro nidon BDO na ka Pynursla block tu nilai keren pun ki agenda amtas ni ka agenda pa nang kong hi keren kalong hakwede bate ka diversion kalau don ka jingot jingnam na ki business houses hakaliang naka than Pynursla kamtam ki baran ni ki homestay ki resort ki dukan ki yo ki hatchi kasta na ka jingkhang kali jongi jamanta tengi sya tang haduk shobuji mustap shobuji haduk saw ka khang da na untawan island kontraktor bikin tray NHITCL bikin le ka kam construction yung ki maramat ikane Surok inray ni layaray lang tas ki jing don lang jong kini ki company ka NHITCL kontraktor u piludi kirang ba sinong di sodar na ini ka than ba ya kani ka restriction ka bede traffic movement ngin like no barok Sngi nakala nakaniga diversion route ya menta kata kalong karay pangilay ship si di ngin sa pami ka order kepada apa pa barok intip pa ka traffic movement barok Sngi kan nak ki LMB nakamenta ki commercial vehicle ki bakham he ya katu ka restriction kan nang don but ka restriction menmiet kan nang ya don movement iki kali baro ini menit naduk 10 baji haduk 3 baji step katu kandang yai ne bat nilawan page mentasi hang ne ban yoi ba hakano karukom ba ban betha ya ka company ya ka department bagi lakum no kila dai ban plino ya kaneka single lane access at least na kaneka national highway existing lane bakin Shna no construct ya ka subway kanang ba ikali ki bahe di barak sekata pengikang inyo banyai biang na kanega national highway but ngila aipor yo company mentasngi arsngi bun ai ka feasibility report ke jongpu un submit sa ka office jong SDM Pynursla but hadin kata ngi se page pas ki ki ba ngi sabha sa khmat iu nang ba ngila ban weng ya kanega jing si sendan ngi aipor yo ngila ai arsngi bun ai ka feasibility report hadin kata ngi sa page pat kat no sngi un sempor pan un yo ban plino ya kaneka Surok by means of single lane access lane da ka pa construct ya ka subway baro kat ka ba ula tamba ngila ai uga timeline ngi ai sha arsngi naman ta facility report in page nang to syak masaki way pat kiting ka iba kham teng but ngi dadon kam ngin le ya ki proceeding kat tungga BNS 152 baro initiate against era company lada kamla ban le for ko biang te tadep nang ne ngin yelik page lu saya ka inspection nadu nang ne Laitlyngkot syadu semau mauli kadon ke jing ut jing nam jeng ki kali ki bayat ki pa ba ki jaka ki ba hap ki landslide ka penlong sem jing ki pa ba ki ya kalong single lane tu namar ba company haduk mentaro umpat Pynpoi ki debris jong ki landslide te ngin yelik ban le inspection ya kan yeru in fact ka ba
Kompeni ngilang Kaiphod ur arsni hak beda Pynpoi kita jaga ki pula Pynpoi kita beri nak ilang slide. Beda ada pening ni yang sagi ini alik sanga joint inspection nang ni Laitlyngkot haduk muli den kali. Yang mentatang itahi tang nang discuss tegi bagi course of action ingin senang pun menakam. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.